paru semetun umat Hindu ngelaksanayan sanema den melasti pembersihan diri antuk manahe suci. Rian tukido sesunan memargi nuju segaro sane suci. Kesarengen gambelan blegan jure lan kekawin nya singgumine. Tan bisa beli menggeng sapa duga se memargi ke segaro suci. Beli pertama ketemu raga nadine raso bagio dikenehe sane mangkin raga nadi. Sampun dados tunangan beli melasti karyo suci karyo umat agama Hindu sane dados pinako saksi beli ketemu adi. Suksemo yang widi sampun keicanin tresno sujati ring karyo suci puniki karyo melasti. So beli mengengsapan duga se memargi ke segaro suci. Beli pertama ketemu raga nadine raso bagio dikenehe sane mangkin raga nadi. Sampun dados tunangan beli melasti karyo suci karyo umat agama Hindu sane dados pinako saksi beli ketemu adi. Suksemo yang widi sampun keicanin tresno sujati ring karyo suci puniki karyo melasti. Melasti karyo suci karyo umat agama Hindu sane dados pinako saksi beli ketemu adi. Suksemo yang widi sampun keicanin tresno sujati ring karyo suci puniki karyo melasti.